Manchester United, ikipe ya Manchester United irimo iragenda ivugwamo amakuru menshi ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha, ni nayo tugiye kugarukaho muri kano kanya kugira ngo turebere hamwe birimo biragenda bivuga muri ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United iyo imaze kubigira icyizere cyangwa se icyizere cyo kubona Matheus Fernandes, umuportugal w'imyaka 21 akinira ikipe ya West Ham, cyamaze kwiyongera. Ni nyuma y'uko amakuru azamutse avuga ko ikipe ya Real Madrid ishobora kwigiye kwikura muri no deal. Ni mu gihe kandi ikipe ya Manchester United nyuma yo kubona yuko witwa Nathaniel Brown bigoranye cyane wenda ko bajya joining ikipe ya Bayern Munich, yamaze kuba yerekeza imbaraga zayo zose kuri no musore wa Newcastle bita Lewis Hall. Yes, kanshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikora ariko mbabwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho hano umunsi ku wundi. Twinjira muri no nkuru ya Manchester United, batubwira yuko uwitwa Michael Carrick ku giti cyiwe, umutoza wa Manchester United, yaba yarasabye abamediateri batatu, akisaba umwataka umwe ndetse n'umudefenseur umwe w'ibumoso, bwa bombe n'abakinnyi batanu. Kandi abayobozi ba ekipe ya Manchester United barimo Ineos, barimo no Sir Jim Ratcliffe cyase kavukire nk'uko abantu benshi bakunze kumwita hano mu Rwanda, bakaba bafite gahunda cyase baramaze kuba bamwemerera abo bakinnyi nyuma y'uko agareye na ekipe muri UEFA Champions League. Akaba yarageze ku mwanya wa gatatu, bakabona yuko ari ekipe iramutse itangiye kare bitewe nuko nyuma y'uko abaye umutoza wa Manchester United na ekipe nimwe muri Premier League yigizwe amanota menshi kumurusha, bakavuga yuko aramutse mu bakinzi hakiri kare bakamuha abakinnyi beza nk'uko arimo basaba, bakamuha squad ihagije izahangana muri Premier League na Champions League, bakaba bari ari umutoza bitezeho byinshi cyase babona wabageza kuri byinshi. So amakuru rero aravuga yuko ikipe ya Manchester United iyo n'ubundi ifite gahunda cyase nta kibazo ifite kuri ibyo ngibyo, abakinnyi giye kubamushakira kugira ngo bitware neza muri saison itaha. Michael Carrick ku cyifuzo cyiwe ku giti cye arifuza ko bamuha abakinnyi benshi bamenyereye Premier League, ari naho ahera asticking around cyane kuri no musore bita Lewis Hall wa Newcastle. Murabizi ko kuva na mbere we n'ubundi yamye ari washaka cyase ari we yaba yaratangiye asaba mu gihe n'abandi bari kuri Nathaniel Brown n'abandi. So bakakubwira ngo n'umuvandimwe bita Lewis Hall ekipe ya Manchester United amaze kuyihamagara muri Newcastle, babwira yuko amafaranga ashobora kuzara hagati ya $55 byibura kugira ngo babaho no mukinnyi. Nubwo bimikimeze gutyo, Manchester United ariko iracyarimo iragerageza uburyo yazana uno musore bita Lewis Hall, ikamuzanana na Matheus Fernandes ku giciro kitarenze $115. Biribuze kugorana ariko nyine nuko nguko arimo babiteganya. Amakuru rero agakomeza tubwira yuko ekipe ya Manchester United yamaze kubihamagara cyase yamaze kuvugana n'abahagarariye uno mukinnyi ni Lewis Hall wa Newcastle, ndetse bikavuga yuko ibiganiro bya Manchester United na Lewis Hall bigeze ku rwego rwiza rwo kuba no muvandimwe yanajoininga. Ikindi kandi bamenya nuko mu bamediateri ino ekipe ya Manchester United yifuza abo batatu yasabye. Wa mbere yamaze kuba sinya no bita Ederson avuye muri Atlanta uyu munsi, ndetse nagihindutse New York, araza gukorerwa ibizamini by'ubuzima kuko hamaze kubukinga medical test ye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bamupime. Andi makuru rero arimo agenda avugwa cyane na makuru agaruka kuri no musore Matheus Fernandes. Matheus Fernandes biravugwa yuko Manchester United imaze ibyumweru bigera muri 2 cyangwa se binarengaho iganira n'abahagarara no musore, icyo bise ngo ni behind the scene cyangwa se mu buryo bw'ibanga, mu buryo butaziguye, ariko bakaba baraganiriye ndetse amakuru azamuka yemeza yuko ikipe ya Manchester United na n'uno musore baba barumvikanye byose cyangwa se by'ibanze kugira ngo no musore abe yaba joininga. Arabizi ko Jose Mourinho yari yamusabye, ariko nyuma yo kuva amafaranga West Ham irimo irasaba abakinnyi Real Madrid maze gusinyisha, muri bizi ko maze gusinyisha abakinnyi benshi, of course batanu ngira ngo nimba atari bane, ariko nanone iri gustikinga kuri ba bakinnyi ba makina ba free agent. Niyo mpamvu bahise bavuga ati ira deal yo ino season ntabwo biri bukunde, urabanza guma nabo dufite abari bukoresha, then dushobora kuzashaka undi mukinnyi wenda nyuma tubonye yuko koko midfield yacu ari ahantu dukwiye kongeramo imbaraga nyinshi. Akakumbwira ati uraza kubukoresha Chouameni, ukoresha Thiago Pitaki, bari bazaye nta gahunda yo kumurekura cyangwa kumusubiza hasi bafite, ukoresha Jude Bellingham na Arda Güler. So Real Madrid no deal bisa nkagiye kwivamo. Murabizi ko aya Arsenal yaba Manchester City
ino ni deal zirengaje cyangwa se ni deal zitakiri gukurikirana cyane ko nka Man City imbaraga zo yari yazerekeje kuri Elliot Anderson, Arsenal yari yigire kuri Ayub Wadi. So amakuru menshi rero avuga ko ikipe ya Manchester United ariyo yabisigaye muri ino deal kuba yatwara uno mukinnyi bita Matheus Fernandes, ndetse nubwo batari bamenye amafaranga iri butange, gusa amakuru bita Manchester Evening kirimo kiratubwira nuko badafite gahunda yo kuza gutanga 80 West Ham irimo isaba, bakavuga ko ubwo bashobora kuba bagiye kohereza bid yabo ya $60 ku buryo nibanakabya itagomba kurenga $70 hajemo n'ama add-ons. Naho ngo rero bashaka kuza kwihuriza na ya deal ya Lewis hari ku buryo 115 abakinnyi bombi bari buze kuba babafasha. So gutegereza tukareba ikipe ya Manchester United gahunda zayo ko ziri buze kuba zigenda. Gusa ikindi kintu wamenya tutari ikipe ya Manchester United nuko bisa nkaho yaba Carrick yaba n'abayobozi ba Manchester United bamaze kuba bahindura umwanzuro bari bafashe cyangwa se icyemezo bari bafashe cyo kuba barekura uno musore bita Amad Diallo, nyuma y'uko uno musore amaze umwanya cyangwa se abaye nk'ugarura form ziwe cyane cyane muri ekipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Ahari rigiuka ko muri match ya gicuti bakinnye na n'Ubufaransa yari yatsindiyeho igitego cya kabiri ku mugoroba mu mukino wafunguraga igikombe cy'isi kuri Cote d'Ivoire batsinda Ecuador igitego 1-0, cyari igitego ciwe. Rero amakuru y'amagenda azamuka turuka ari Manchester akavuga yuko gahunda yo kuba barekura uwitwa Amad Diallo byari byatangiye kugenda bihwihwiswa, bavuga yuko bateruze kumwongerera amasezerano, ari buze kumureka bakareba ko babona umuntu uri buze kumugura yaba sezitaha. Gusa icyo gitekerezo biravuga yuko yaba uwitwa Michael Carrick ndetse na bagenzi biwe bakorana muri staff technique ya Manchester United baba bakivuyo bakabashaka kumukipinga bakamugumana hariya. So ibyo byose ndetse n'ibindi bigenda bizamuka ku isoko ry'igura n'igurisha. Nagira ngo wibutse ngo nahanga uzajya bisanga mu ba mbere, isabwa no gukanda subscribe no kurekinga ino video, tukazajya tugumya tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao, tusubire muri video ikurikiraho.